Di smo? Nuša, di smo? Grad. I? Čekamo vlak, a? Ko zna li će doći? Budeš jednog dana, ne sad. Budeš ti snimo nekom drugom kamerom. Ovo je dede Ranke. Evo. Puštamo. Ništa. Ajde. Hvala. 6:49. Koliko ima? A? Vidi vlak. Možemo i tu da super, hvala. Tebi će GPS pokazati. Da, nešto noći, neki koji radi. Bravo, to, sitne korake i neće biti strašno. Sitne, ali ubojice. Sitne korake makne i nema trčanja ni niz brzice. Jer budeš pojeo zemlju. Poješ ćeš zemlju. Nemoj udarati po tome. Ej, okreni se. Pa možda. Kod nje to nikad ne znaš, to ide u hodu, ona to obavlja. Dodo! Max, nemoj udarat po tome.
Molim? Dovo. A? Da, kak je lijepo, idemo tamo vidjeti. Da li sve mračno? Sve je mračno? A to je spilja, ajmo. Sad ćemo vidjeti. Pazi, nemoj samo po blatu, ja vodi sa strane. Da, to su dinosauri, jel? Papra. Da, to baci da oni zovu. Mak, dođi tu da te slikam. Ovdje. Aj. Mak. Odi tu gore malo. Odi tu gore. Evo tu. Čekaj. Stani. Ne, nemoj. Nemoj da padneš. Mak. Klik. Tu kak je lijepi. Lijepo. Negdje nuša je ostala. Ne znam gdje je nuša. $1939. Blažević. Šimić je 2021. Čakija. Zeleni vir. Boja prekrasna. Moji su otišli. Moramo ići nazad. Znači od tamo negdje smo došli, jel? Tamo dolje. Sad se već evo 100 uzbrdica, 107 metara se penjamo. Drugo, klinci i Sanja su gore negdje, su otišli malo prije mene, jer sam ja morao staviti grafit da smo bili tamo, naravno. Bez toga ko da se nije desilo. Mora biti. Ok.
Opa. Ali su serpentine. Sad je nošni maku teže. Puno teže nego bilo. Evo kaj je bilo spuštat se. Ovo je onak kako da je neko odsjekao tamo nožem onu stijenu. Još uvijek ih nema. Evo da, nemam pojma gdje su. To sam kod ovog Slapića. To je već fino. Fino su mi oni odmah. Mislim, ja sam vidno oznojen na 180 metara uspona. Znači, njima ni traga ni glas. Evo idem pokušati nagazit pa da ih stignem. Samo 2 zavoja poslije, ako se vidi. Ekipa objeduje ili nešto rade, ali apsolutno za svaku pohvalu. Ja sam mislio da će biti puno većih problema, ali stvarno nije mi jasno kako su tako brzi. Hoćete vi meni reći kako to da ste tako brzo došli gore? Evo, čakija. Oštri sandvič. Dobro. Šivac. Dobra si, bravo, bravo. Ljudi, svaka čast. Nema šta za reći. Ja sam vas ganjao. Ljudi, pogled. Je hladno i ono. Hoće da krenu sa sandvičom mogu uspjeti. Da, brzo kaka. To jesi. Da, manji smo skroz pohladni. Paštete. Dosta. Izlaz u stvari, izlaz. Izlaz. Evo mi ništa. Izlaz. 270. A? Zašto? Onda izlaz. Ajde, još malo. Ajde. Gledaj kameru, to prođi, to da se ništa ne deći. To za mene me baš nije kišova. Kako, nije kiša? Evo, baš vidio. Ajde, evo. To su tragovi u travi. Tragovi u travi da se možemo vratiti kući. Šiva je ostavila nagazne mine. Znaš, kao Crvenkapica. Kaj je Crvenkapica bacila? Mrvice? Ne, Ivica i Marica. Jela? Ivica i Marica su bacali mrvice, naša Šivica kakicu. Kakicu, bar nitko ne bude pojao. Hoćemo se mučiti. Da. Slavio ti cito! Jeee!
A? Jes. Opa. A? I kak je bilo? A? Sad mi se već tresu noge. Jel da? Da. Osjetiš efekat? Osjetim efekat ove uzvisine i nizvisine. Da. I šivac se istovarila za naredni mjesec dana, kako se čini. I napila se izvorske vode. Mislim da neće zvuk pustiti do Krka. Evo, tamo smo krenuli. Željeznička. I dobar potez. Recimo da će biti, dođemo do auta, 7 kilometara. Gdje sam bio? Pa malo sam tamo snimao. Majka, li je bilo teško? A ti je bilo teško se penjati uz brdo? Nije? Ali ti se sviđalo dolje ono jezerce, ono lijepo, plave boje? A? Je? I onaj slapić? Je? Dobro, ne, hej. Polako s tim. Ne, ja hoću vode piti. Daj starom, otvori vodu. Otvori vodu i daj mi. Ajde.